Ozbiljna i velika stvar Narodna skupština Republike Srbije. Ona je malo podcenjena i ponižena posljednjih godina, na neki način stavljena u drugi plan i marginalizovana u odnosu na vladu ili predsjednika Srbije. Međutim, smatram da to nije pravedno i da je Narodna skupština Republike Srbije zapravo najvažnija državna institucija koja uostalom i bira vladu i donosi zakone i vrši kontrolne funkcije. I čini mi se da su sve vlasti, a posebno u zadnjih godina, imale nekako želju da se Narodna skupština malo onako gurne u drugi plan, da se oslika u nekim tonovima, da je to neka pijaca, da su tamo neke svađe, da su tamo neki neozbiljni narodni poslanici. Nije to baš tako. To je izuzetno ozbiljan i odgovoran posao. Evo, ja ga vršim 6 meseci i mogu vam reći da ako hoćete ozbiljno time se bavite, onda je to stvarno ozbiljan posao. Mi dobijamo gomilu skupštinskog materijala, praktično svi izveštaji svih državnih institucija dolaze na naš sto. Veoma ozbiljno se radi na skupštinskim odborima, posebno naravno na plenumima, na skupštinskim sednicama. I ono što svuda posebno istaknem, to je neki moj najveći utisak bio, ozbiljnost tamošnjih stručnih službi. Toliko imamo ozbiljne ljude u toj državnoj administraciji, ljudi koji pripremaju te sednice, koji pripremaju materijale, koji održavaju sistem Narodne skupštine, koji se nikad ne vide. Vi u direktnim prenosima vidite samo nas, narodne poslanike, a iza toga je više stotina ljudi koji rade jedan izuzetno ozbiljan posao da bi sve to funkcionisalo. Tako da moj prvi utisak je da prosto treba vratiti dostojanstvo i značaj Narodne skupštine Republike Srbije i na neki način mnogo bi više odluka, tema, rasprava, zakona u tom smislu trebalo da se donosi tamo nego u nekim zakulisnim vladinim i ne znam kakvim drugim krugovima. Treba da vratimo značaj Narodne skupštine Republike Srbije.